Shubor nakaslem jong unongsan hima. UMLA kasoyong constituency ubak samlin malngyang. Ula kentu ya keserkar jela kamtam yu konrad ke sangma kum menteri rang ba bari ubak prestun pensong kum usembut menteri rang ba ban khod ya kreno ya kinaunya kali kenang ba kene kejing ki kadam kata yu pajba na masatang kejing kren hagamit erman ra ya kejing su jumut. Ya kini kintin ula pan pawa kapor bu ai jingkren ha kejing ilang ban pli ya khat lengwa kebalan halum mensain hajan wei lengkon kabah pasoyong constituency pulalong mentak kasngi ka kasantari kerempang ajar wei. Bahkan dia habai dai bakne program bawan hang ni kadan kade jing pakhang sunong bat hakane kasi ngaken tujur yang chief minister batru yang deputy chief minister bat ka kabinet bat ka MDA ngaru kum wei niki khot badan hakka sarkar kum MLA jong ka soyong bangi dai bat penkot no ya kade jing ki mardor kajing penkot kala banlong da kajing ya songpu jingmut ban khot ya krenno ya kini kino penyat jong kini ke association bagi la ban penben no leng ba kajing ya kren om ban chui sa kumne bat kajal kalong kajing dunong om tang yangi kibalik kibawan hanrei ka kta ya pat ba hi par kowi te kunta kum unong mikmat kum MLA tu ka soyong constituency nanta nang ne ngan lek ban kendu ya di PCM ban penkot no ya kene kajing ya ki kajing pakhang sunong kenang ba ka chong sup ka chong san bat ka jingyat bet kaya kayeng kan long ka bajop te hakane kaski kum MLA na sokia lada kadon kano ka jing bom ya chong sup hapo ka state hi barok away te yakane ka isuru kum MLA na simkyalang kum no ban penkot ya kane lengba ka jingya kran sup jingmot hapadeng kinong yaki bat ka sarkar.